Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kapin Ursula Blok Trinamool Congress Committee haka arpu arterik urisau arajar arpu ar kalapan skemi ginongkit kam ka Women's Wing bat ka Youth Wing jong kapin Ursula Blok Trinamool Congress ya ka bala penong hapin Ursula hakani kesngi lapan skemi ginongkit kam kapin Ursula Blok Trinamool Congress the Vice President ka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress uba James Lingdo layu iki jingkran niki dukhat be kinongkit kam kapin Ursula Blok Trinamool Congress ha ka ba ka jingelang na kaliang uba admin khongai uba de usam larang ba kathan uban sa aireng na ka TMC hapen Ursula constituency loong ru ba uang nuot banwan ra ka jingkala ban pen kala no ka pen Ursula constituency da ka ba ong ba kala biang menta ar hosnem yo nong mi khmat ba menta mo on song that no na pen Ursula constituency bat ai la no yaki khun samla Bosi komplikat, kongsdam, dealing siapa, request kongsdam, Anjana Latu. Jadikan ban keren pajba nrai nyuman senga bang yeng namanta mai prabadu namar bale lada en hi unoyalam ubakit kia nakari bat kejai penrau mai nyulong kumbalong tia susah dum susah lengok susah bag susah ten kat sipai long leno ai ong anapi long leno ai ong anapi lada kasurok kabahiam ukau hai nyuen kata kowe kabongat hai khmak alande kisnan ar hajar lai ya saw ya khla ya khamlai ya kersani no bodo kriston no yalam ni bang yalam ni kibaduk ban kento ni kibaduk henry long leno ai tang wei met armut napneng kowe pa kowe kisnon kibalala na kata-kata nom kata bala snosi nga bang penpau namar bale onga lada em hikum kita tino yalam ibakit nakari bat kejat penrau bayi new em mana hai gitu lalong kumna hero 4% dai em kita ki balak hambit sambiang henrai kumpapai hakin kisni wat ki baduk tam lap ka recreational badai penban nanena penslami kanno ka jong hukthang kanno ka jong husnusi lada phai kum kanai kejakam kanno ka jong jakmuram nagan konstitusi bi jong kaniwar kabalap nana nadik menswa kanno ka jong husnusi bang jadi bentang ka jong saginda susa lada phai saboda nanik phai sabiyu hat Tama, berkam tamat kumway na pedeng unong yalam hapo kapati hapo kastit ngakin tukan pamro kam tamat bangin long berbor kiban trestom bangin long berbor kiban yaisha bangin long berbor kibadak da kajinge ba kajinge terlilang nang siya kamata bangin tre yakan unong bakam nginom la ban kran nginom la ban tre marway henry ni tre lang kum ka kunhun kum ka tim nang benuan ra ya ka jinjok bat ya kejingla hakan di kadong kathai bat kam tame hakan di kejela kejongi bat kumju ha ka penuslam konstituensi yakin dia aswa bangan kwen lese bon na pedeng nangi kilatip banga dei way na pedeng ku kandidat ba konkre ya ka di election hakan di ka penuslam konstituensi te ko mai pi meneng ngim ko apan khot sibun kibriu namar ka program kam dei ka program ko baheng oi pi nrei tilawan kat ni da kadur khmat ka ba kemen da kadur khmat kabapu samke kiwan berkersyan ya ke parti TMC kedai ke parti ke badang kemai bat manga rupitip deu-breu badang kemai haka jeli jo kasanji masima kata ngiyong ke politik ngadang kemai tengakin pokiruyang bangangan ngariya kun na ke parti ke badang kemai balese kene ke jia kun ke jongaro kedai na ke benta kirit kiria hidup kisuk kijenjar bat kamtame kumau mai pimene kitai boda jungi badai duai na preng ke jaga kabasha banben hadu menta kini isi kawai dengan pentikena nawarwa ngiyoi yau nomi khamat ki jungi ngamda kuatan banben ngamda kuatan berkentok henry tangga ketien ke bangalong ipi phila ka ketien ke juang phila bantok man kasan snem henry phimla bat bantok menta arkusnem kata kadai ka ketien
na kabenta jongi kipai ba jong Kapen Ursula constituency kiloyoi haga jingkran IMLA jongi hangtai hapo mulai kamdai bi kran ya unong mulai kamdai bi kran ya unong melim rane ya unong jayau henry kapalang bat kakren yang ikipai ba jong Kapen Ursula constituency namar bayong ngasupen be man kasan senam kataru kiangok bat kiabe man kasan senam ban thep ban penpo di nagbanta kane ka election kumo yuki menta kadai namar ba ngayoi yala ka jong kathai dom chu wei pati ban yakun kane election POE nala pengkre menta la nyow benai ban yakun ya kane election nadu benai ba hadin bang asong thai no nakaseng ngampoi perkat bangan yakun ya ka election namar ngakwa ban song thai no nakaseng ban trish tom yalade ban penim yalade yaka yagasan bat yaka kamay gagaji ka mga triman nakasgi ngampay berkat ban yakon yak election hanray hadin mga laya charum sanay kipad ba kikali yanga kirang ba kinong yalam rat kinong yalam sinong kamtame kine kipad ba kibasa ban ben hakaway kiway kilyang kiong ba edman siya ay pili no yangi lara pili yang kakam seng malam ngawang ngam yaki ngandon tang ba kajingdon kajanga tang hakapol lesi kabangang ang tuloy por lalabi yang nilasa kema siya ingin lay namal kibadan ban nga kilabon kibriw kibaya trail ka hakapol bangalong kumuno ilang say balang hakin news nan kibaladan henry habang alaya churum siyanay nga isnay yakilogyeng kibadu ngarong hakiyeng kesan kibateng-teng wateng ilong-rong isolaran namal kiwan hagajingdok kakamay kaji kajingil kajing jilong kentay bakilong konsuet tata hadin banglayo iya kajing sadin ban ya kajingdok jong konsumsi ngalak berkat ban ngalak mut ban sim karai ban aswa ban sim karai ngai tuipi ngalak karan chwa hayeng asan ngida syong ya kata dorbar jongi kum hayeng asan ban berkat ya kene kam henry kibahayeng jonga imai yong kumno khol phila bakit ya kane kakam namar ni na yero ngim dalong kibabit ngidang long kibaduk kumbalong lang kiway kinong syong sinong hapo Kapen Ursula constituency yang kumuway na pedang ukhon ning kong jong kayeng habang atrua ya kajingang nod kajonga ban syakri yala kajong katong kathan henry hadin kajinga syong laisien kami tingkol ngin salah ban sim ya karai bat kata karai kadai bangan ya khul ya kahok bat kajing sisya badadin mga asim ya karay kiladong kiway pati kibangilaya kendo banya keren hawday bad collection badadin mga perkat ya kiparti kibadon hakene kejela kajongi kamtame namangawan nakabokraw jo kasay mahalang ngapay kamatswa siya ka regional party hadin mga pay mat siya ka regional party ngalapan ban bagi regional party kibadan hagajela nagi kidai kinongde yang kindaw kasyap jongi hangte hapo asa kata kadai kanongrem gabang awatswa namar ki regional party kiong nga ejay banrew nga ejay kandaw kasyap nga ejay pulusam henry bioi mentang te hapo asa ban mekalaya mano bade ya kajaga jonga jongpi dai ki regional party kibadi ya kandaw kasyap hangte hapo asa rekat bat kali ke sarkar kabailam dari MBA hapo kejelam jong ke NPP kata kadai kanong rim ningkong bat kabar kadai kanong rim kababanga ngapet ngapai kemat sekali ke parti nama kali ke parti kadai kebayakun persya bat ke BJP PI ke BJP kian ki bawanra hapo kejela jongi kampame ya ke CA kabadai gawai kaan kabahag por bangilong no ilang say balang ngiyaki ante hapo isulong bat kiway kisay balang ngilet pensya sa man kisnong ban persya ya kasi balada ngayon ya kanika parti bagina ki parti ki ba mo ka MDA ki kersyan lang ya kanika bil kamtame ka MP jong nanti na po karuhil kabadai ka paratra jong kontra sangma ka kersyan ya kanika bil hapo parlimen ban penlong an hangni hajela jongi ban kadon hapo kanika bodar ka jongi balada kanika bil kumbalong menta kala trikam kenmau Kapen Ursula constituency kendai kawai na kasnong kaban sya jaklet haki the ki poiwil ki banwan na po Bangladesh ukhasi ujain tia
udon khat saula udkhar nang the wan ning bakanikaan udon lai kror hang the po Bangladesh kai ka banjia lada ki wan tam siklor hang ne apo ka penusla kai ka banjia yang ayapi kai ka banjia ya kalawai jong ka penusla konsensi ban kham tame ya kalawai jong ka riba ka jan brio dai ne ka daw ngayoi bagani ka parti ka dai ka wai na ka parti ka bayeng ban persya ya ka ni ka bil hang te apo parlimen bat kumju hang ne apo ka jala me iru kani ka persya kapelong yang aku muway na pleng ginonyam sa balang hadin mga tay sali nakiway pat kisay lolong ngami po siya banyakun nagnig party ngamday mga kuwa pisa ngamday mga kuwa ya kata karha henry ngayoi bagani ka party ka donsko banyakun bat ka BJP hante habon ng badali kata kaday kanorin kabangayoi ba amdon kiway ki party ki banyakun hante hapo ng badali light tangkat TNC kapelong yang bangan smith bangan sim yang kena parti ban rai ban rung kena parti ban hadin bangalarung ngasatung kumu vice president jong stadium ban kamtame hadin kadon gajinya penbaik ladam don kandidat nasi na populsla ngakloi badlong way na pedeng usamla ban yakun yang kena election hakan di kathain ban hakan di constituency kata kadai kabangilai penbaik ban mentara kadai tang kajing penskam nam tagiyut ban nam tak women swing tengah po akan kan simon ki kentian henry ka kentian kanong hapo ka penusla konsumsi ngi ba ka sinsyar kada kalahir bat kala nang studur hadu kata balai namar ngi yo ju si ju no mi kemat habang yo ju si ju no kemat ken mau ngilalong lupa ki bala syak te merau uken jeri rendang lani tau telai ubang ite abon mau ban kawang syaom badang tangi layap bat ngimla ban kikli hal kejong kali kajinglong ha kasensyar kada ngidon kam ban pentamai ngidon kam ban reform ngidon kam ban sajur ngimdon kam dau ju siju kajingmi kejong ha kani election kadai namar bangayoi ba hapo ka penusla om don syu kandidat ban yakun persya yai ba prestun tensong lara bipai si kong ban lari ilale penyaso ban NPP lara bipai si kongres ilale penyaso si NPP lara bipai si balut par ila penyeso sa NPP bat kiway kinong yalam ila penyeso undang jingkarman syu ya kipai ba kipa persya ya ladi ibayang persya na kamenta uniu kandidat kawai na pleng ka meeting kawang apelong akin kindat sini hadin mga lakad keren ya kecik keren don gilong kami kibajau umat hapor mga keren ngawang balay bijau umat kisrusi bangayang election tiong ngakamen namar bagang pensla konsumsi dang don plan usamla uban yang kon yung ni uwe mele bamenta kata kadai kabangayo kakumor baki pai ba kikemen menta namar dang don nuway utray jong ka konsumsi uban riwa ban yakun yang kena election na kamenta ulit ulia uduk usuk unjenja ban kampane kito ki basyaban ben habadai berti jenglong bondan kejongi udai way makersan ya ibadu prestun haus nama ajar katpra badu ajar katpra hakapor belit campaign election hante yang polling card iyong boot yang ladang job hakane ka kenti ke pemerintah kayo bodal hat ha polling card lati kenaban pleno masjo henry ka masrusi hadin balajob kang sendan sebab hadu merta kayo ndon watang way merat merengro hante yang polling card kata kadai kaba perleng yang ya kaba pila keren nau pai ba syai ibu ya kadai ka jingkren ke joki pensmith yang penlong yang bangan sim komo way na pedeng kisamla uba imbasa apo ka bodar banyo i ya ka jong jinge ban khamtame banyo sngo ya ka jingun ke jingnam jong pai ba ngidu ya ka bodar hat namar ngimler yo ndong yalam yo da ka way na pedeng ka goroens yo na pedeng gaway na po mausra kan baka penusla kabangidon saw teliki bodorhat kalengkhat kahap kamay kadiar bali bat kanong dri tanggaway ro pausnan omdan baitu ya ka kata kangi snow adu kangi irangli kan mau ko yu bodorhat kadai gaway kahat kabat kirit kilia ki imja ki imdo nang tu untung pau mamla bande hapo lengkhat
Lane utambau mamla bande hapa nong tengur. Ubangi kentaj ngimla bande hapa penusla halingkat uyan. Dai nong dai. Ukwai mamla bande hapa lapalang. Ukwai mamla bande hanawet. Bandra halingkat lane bandra penusla hangte hapa halingkat ukwai kentaj uyan. Dai nong dai. Syai kata kayu khasi jungi. Ubaki barit kibarya nilong trai syai kadon menta. Sa satang kijing yatu kana wat kamadan football niladu banyelekai. Pioina ki Bangladesh na rutin arun ki pet yang football hadin belekai lapalang badunang badan Henry menta ukiu hadu do badan football. Balai ni bakra balai gidu yang jaga namang ipir banjit yung nong mikman. Ngamla ban keren ya ga isu jong babada lai tangwe mleu wala ban keren. Ngi kiseng balang ngilong tang kiksau kibawer henrai ngimla bandai namar ndon bor ban shanaan ndon bor ban yada yau purusam lai tang kinong mikhat kibalajit namang amoki. Pai ba bait jong kapenusla konsumsi. Pai ba bait jong gariwar bait. Nganai ukhem try ukun try jong gariwar. Bawa dengan keren ya ke isu la jong. Mana orang keren ya gariwar. Lama orang keren ya ke isu jong gariwar. Mana orang keren ya ke isu jong gariwar. Ay yang kecing jong hawajar pulai. Ngan peni dekikam om dak kaktin. Piong kibriu mau samla deman udang kena ngom. Haka jingong no mikmat syong haka jing sempang bat kasai perkat ke jongpi ke baya. Dan kibriu ki bandro phusnan kimbiang kasai perkat. Dan kibriu ki bahar phusan senen kabiang ke perkat perdan kasai perkat. Bad hamta ngila banjit kita kibriu. Laradai haka shnong kidang kirang bashnong kimenang samla kibiang ke perkat perdan kibiang ke jingo ijingai kibiang ke puni putih. Dan kirang ba alasai kimla banban kiduna ka perkat perdan wat haka kerta ka bandro phusan bro omshen majid iki. Te bishar na phi ya ka kam sinchar kada kari India kasya ya no ubalapat ya ka ar phusan senen ula ban yakun ya ka election. Tinggal yang ngalapalat ya ka ar phusan senen ngaladon mental lai pulai senen kala syong hok yang banlong usam larang ba ban yakun ya ka election ka bansawan house na marjar pulai. Kata kadai kajing ang nut kejonga simun ki isu ki mangang nut ladai haka kot kekia ladai haka pulia putih ladai haka rep kariang bat kunju habadai bat sport kabadai ka wai na pedai ka mangang nut banyak keren ladang ajo khamtame ban penlong anya ka katali ong ka sport polisi ngimla bat ketia ya ka sport ladang ngindon ya ka sport polisi kata ladai ka wai mangang nut ngikran singikran sport halas yo tang jersey yo tang kabol sngo bahar rodi sngo si rodi kabomot job rodi rem rodi kata kadai kalawai kisamla kambang lawai nam tajumi IMLA jongi badan buram ar ghusna midon hakabor kumu MLA ar ghusna midon kumu minister shano kena ka polisi jog khot samla jongi tibo watang lawai ka polisi napa kathan riwar ngimdon ngikin mau hawar jar khalai iong thi ke badan yo jong sa ra ki ha ban yele no do biskot ngale kante asino wakan ong kino wakan ni darat biskot da bodo kasnya ro tambang syai kita kilo mikmat kilo ngije don buron don akar piwan ra ya karab ke jongi bantron laga uway na teng unong mikman na tinamaw sumra umyakran ya kejinge jongi kinong rep jin na dumerta ujing sa jongi rune tang sana jasi kental henry hadin bau yasan hakili hingga sinan minta ujing sa upoy kalai kasawa jasi kental kejing sarong ya kinong hikmat kibakran ya kay syu jongi ngimdon kaman ya kinong hikmat kibasyukular man collection ngidon kam yo hikmat uban wan syaki sinong ithau uban wan syaki jaka gilungi ban pai ke nge gilungi kano sem bioi yo MLA juni ba pinwan na sinong ngakan ma ko wai ke sinong san tamai job si job
Teyong beliau wan baru pustun sibet tambah ide baslen. Telai lek singap menmit ketak election hanta hagi meeting dan shipowut kira mbak baslen. Jadi orang mana tiba nak pustun nanti. Layak kam dun baitu. Hadir yang taiwe bakam senang olah di ini terai tay. Tambah hadir dalam akran orang muan boleh. Nomor balik, yang ini bom jupoi sepo konsensi jogi. Hendrai ngalingo pada bagi paiba kijian ya unong mikmat. Hendrai ngawi pintia ka kenti. Ba ka don kicing kermen ya ka TMC hapo ka pensula. Balai ngaw gutta. Nomor di paisa ka UDP. Kinong yalam kiba khamat kilaeno ya ka parti. Bat ka jingjang daw jo ka UDP nganong ya pia pensula ka ba isnai ta ban pen. Iwai na pada ikut nang yalam jangka UDP ikut meeting yang di Presiden Sekretari jangka UDP unit berhadirin belakot dan lambat perstun haru kata jendau UDP sengap kata kadai ke bang amdai bang abang hendrai namar bombiang syok kinong yalam ngem don kam banlet kata parti kapor kadai bang ipai yang buriu badan kaman wala banyakan ya kecingnya apa ka assembly ubala ban sina ya ki polisi ubala ban sina ban penklan ya ka rep bat kumta tertel ya ki kam cuma kai apa ka pensula konsensus ngem don kam ya ki wai pada ki ban syuruai sahu sai ki ban syua buat ki ban syua tenlang ki ban syua muja ni don kam ya beri bodan akor bodan bulong bodan kaman bodan kerliang kerliang kata kadai kebiang nut napa ka pensula konsensus ngila penmi ya ki beri unadu kamen syua ki babiang ngimla ban-bandu yang wapustun dari babiang hendai ni dongkam iban penkela lani ban pentamai yang imlang masalah kalabiang ar gosnam ya bi kalabiang aila ini kisamla bangkit bangba ya kathan aila ini kisamla ban syakri ya kajad bendriu aila ini kisamla bangkit bangba ya urit uria khamtame yang ini kibasa apa kaboda